Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi yassir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr, Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri, vahlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Amma ba'du, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly cemaat, barыңızдарга Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими, тынчтыгы, берекеси жана кечирими түшүп турсун. Аллах Таалам өзү берген хидаяттан эч качан адаштырып азгырбасын. Аллах кимди туура жолго багыттап койсо хидаятка, аны эч ким азгыра албайт, адаштыра албайт. Эми Аллах өзү сактасын. Аллах кимди адаштырып койсо, аны эч ким туура жолго багыттай албайт. Ошон үчүн ушул мечитке келген сайын, азанды уккан сайын, Аллахым ушул мечиттин дарегин билдирип, кадамымды ушул намазга таштатып койгон өзүңө шүгүрлөр болсун. Адашкандардан эмес, туура жолду тапкандардын катарына кошуп койгонуң үчүн сага шүгүрлөр болсун деп шүгүр кылсак, өлгөнгө чейин ал аздык кылат да. Kur'an'da bir ayet var. Estağfurullah billah. El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam dina. Sadakallahul azim. Özü bugünkü sabahımızın teması dinim İslam. Şunday deyli. Dinim İslam. Kur'an'daki bu ayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga düşkön akırkı ayetlerden biri. Uşul ayet düşüşü menen Hazrat Abu Bakır ıylagan. Uşul ayet düşüşü menen köptögön sahabalar ıylaşkan. Anken uşul ayetin düşüşü menen Peygamberden jakın arada alardın arasынан Allah'tın aldına sapar tartıp keter günü jakındap kalgandığını bildirgen ayet. El-yevme akmaltu lekum dinakum. Allah aytadi, bugün men sizlerge diniňerdi mukammal kılıp. Mukammal degen, kamil degen, toğla kılıp degen. Bul degen, hiç bir kemçildiksiz, hiç bir kıntıksız kılıp diniňerdi jetkirdim dedi. Tutuna turgan diniňerdi jetkirdim. Al din kaysıl din? İslam din. Sizlerge oşul özüm razı olup, uşul İslam dindi sizlerge toluk kılıp jetkirdim. Allah Teala el-yevme akmaltu lekum dinakum. Men sizler iki dünyada baktılı olup yaşaoňor üçün özümdün aldımdan sizlerge uşul İslam dindi mukammal, kıntıksız, kemçiliksiz kılıp toluktap koydum. Mundan hiç kim kemçildik taba albaydı. 50 yıl ömürün ötkönge çeyin, kıyamatga çeyin Allah ömür berse dağı izildesen kemçildik taba albaysın. Ankene Allah'ın dini. Kemçildik izlesen özüңdün mingen maşinandan kemçildik izle. Bunu Mercedes mağa layıklı kıltırıp bunu ol jerin içine teşip koyup turda da bu. Aytsaң jaraşat da. Har bir adamdın özünün kıyalına jaraşa uşul jeri jakşı eken go, bunu ol jerine muna kılıp koyup turda da 570'likti 2021 yılını minip kelse dağı bir kemçilik tababız biz. Ankene har bir adam özünün kıyalındagıday. Abul İslam dini Allah Taala bizdi jarattı. Bizdin tabiatımızga jaraşa kılıp jönöttü. Mundan kemçildik taba albayбыз. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Men sizlerge özümdün ni'matımdı uşunday tolo kılıp berdim. Bir de kemçildiksiz. Ni'ma degen al emne biles be. Ni'ma degen buna ol elet жерinde bul sözde köp söyleşet. Allah'tın ni'matlarını dep söyleşet. Ni'ma degen söz ni'mat degen. Uçuru ötüp ketse, ubaktısı ötüp ketse, kayra ordu tolgus baylıktı ni'mat deydi. Düşündür aldın mı? Misalı birönün üyü örtönüp ketti deyli. Ordun toluktasa bolboy uşunun. Bolot da turaba. Demek al üy ni'matga girbeydi. Ordu
Кайра мурдагыдай болуп калтанбай турган нерсени неамат дейт. Мисалы, "Ва атмамту алейкум ни'мати", мен силерге неаматымды толук кылып түшүрүп бердим. Ал неамат кайсыл десе, Кур'ан. Аллах Таала ошондо пайгамбарыбызга, "Мына мен сага түшүрүп жаткан Кур'анды толуктап бүттүм. Ушул акыркысы. Ушуну менен бүттү. Кыяматка чейин коомуң, үммөттөрүң ушуну менен жашасын. Бул алар үчүн орду толгус чоң байлык." Эмне үчүн Кур'анды неама деди? Мисалы мынеки азыр. Муну бизге аралашып отурган 25ке чейинки жигиттер Кур'анды жаттап кетсе, жаттап кете алат. Андан өтүп кеткендер Кур'анды толук жатташ мустахил, акылга сыйбай турган нерсе. Бирөөсүн жаттаса экинчиси эстен чыгып турат. Аксакалдар болсо алдына келген небересин кимдин баласысың деп сурап атпайбы? Небересин тааныбай калгандан кийин Кур'анды каяктан жаттап бүтсүн? Ошондон неама. Өмүр өттүбү? Убакыт кеттиби? Эми ал Кур'анды жаттай албайт. Бул бир. Экинчиси, ким Кур'анды толук жаттап бүтүп, кайра унутуп, кайра жаттай албай кала турган болсо, орду толгус чоң байлык ушул. Неама дагы ушундай. Өтүп кетсе, кайра орду толгус ордуна келгис бир байлык бар. Ал ден соолук. Операция кылдырды, өтүн алдырды. Кайра башка жактан өт сатып алып келип коюп жармаштыра албайт. Боор кести, кайра башка жактан боор алып келип жармаштыра албайт. Жармаштырса дагы мурдагы боордой болбойт. Бөйрөк бирөөсүн кесип алып таштаса, операция кылып, ордуна башка бирөөнүн бөйрөгүнө коюп койсо деле давлениеси чыгып кыйналып атпайбы азыр? Кол мисал бармак кесип койду. Кудай сактасын. Башка бирөөнүн бармагын коюп койду. Же болсо коюлган жок. Бармактын ордун баса турган башка нерсе жок да. Же өсүп чыкпайт. Өтүп кетсе деп атат. Кайра анын ордун орун басар болуп баса алгыс эч нерсе табылбаса, мына ошол чоң неамат деп эсептелет. Ва радиту лакумул ислама дина. Эми сөздүн баары ушул жерде туруп атат. Жакшылап угуң. Ва радиту лакумул ислама дина. Мен силерге ислам динди өзүм ыраазы кылып түшүрдүм, өзүм бердим. Мен өзүм ыраазы болуп деп атат. Демек, Аллах Таала өзү ыраазы болуп бизге берген дин ал кайсыл? Ислам дини. Ошондон ислам динден өткөн чоң байлык жок. Жакшы бир байлык бар. Жакшы бир бактылуулук бар. Ал кайсыл десе, мусулман болуп төрөлүш. Андан да жогорурак дагы бир байлык бар. Ал кайсыл байлык? Кандай бактылуулук десе, мусулман болуп жашоо. Андан да өткөн эң акыркы чоң неамат, чоң байлык бар. Ал эмне десе, мусулман болуп өлүү. Бул анча-мынча адамдын колунан келе бербейт. Мусулман болуп төрөлүү баарыбыздын колубуздан келет. Каалайбызбы, каалабайбызбы, мусулман болуп төрөлөбүз. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам "Куллу мавлудин юладу ала ал-фитра, ай ала фитрати al-Islam, fa-abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Sadaqa Rasulullah. Ар бир жарык дүнүйөгө төрөлүп келген ымыркай исламдын тунук жолунда төрөлдү деп эсептелет. Мейли ал еврейдин наристеси болсо деле. Болгону бир аз ак караны таанып, тамтың басып чоңоюп калгандан кийин ата-энелер кааласа аны еврей кылып тарбиялайт, кааласа православ, католик, кааласа отпарас, кааласа бутпарас кылып тарбиялайт. Негизгиси ислам динде төрөлдүк. Төрөлүш, ислам дин мусулман төрөлүш колубуздан келет. Эми негизгиси дагы бири. Мусулман болуп жашаш калды. Ким мусулман болуп жашай алса, ал мусулман болуп өлө алат. Ушуну бир билиң. Мусулман болуп жашай албаса, исламды тутунуп, ал мусулман болуп өлө албайт. Ушуну бир билиң. Азыр мына мен сүйлөгөндү угуп атасыздар. Мен сиздерди көрүп, сезип, байкап, маңдай теске отуруп сүйлөшүп атабыз. Ушул шанс, ушул мүмкүнчүлүк.
musulman bolup jaşaş. Bu dünýäge kelүүден maksat musulman bolup jaşaş. Antkeni Allah öz ayetinde estağfurullah billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadaqallahul azim. Men insan menen jindi özüme sıyındırуу üçün jaratkamın. İnsandın bul jarık dünýäge jaralışının negizgi maksatı maňa sıyыныş gerek dep atar. Maňa sıyыныş gerek deydi Allah Taala. Sıyыныş gerek dese gerelik geçkele uşul sajda kılıp jatıp al degen jeri jok Allah Taala. Bir gündögi 5 wagt namazды uçurunda okup koy. Adal emgek beşene ter menen can bagamın, üybülönü bagam deşiňizdin özü al çoň ibadat. Uşulda ibadatka kiret. Jön ele bugün bir cuma gün ekenin ança-munçalarga eskertip koyoyunçu dep üýüňizden çıkıp göçer alap "Öy jakşylar bugün jumadan geçigip kalbaýly, ötöle" dep eskertip koyuşuňuz özünçe ibadat. Jogor jaktan gele jatkandarga "Assalamu aleykum" dep salam berip koyuşuňuz özünçe ibadat. Darekten adaşıp kimdir birönün göçösün üyün tappay jürgөнгө darekti görsetip üyün tuştap koyuşuňuz özünçe ibadat. Şuların büt bari ibadat. İslam dinde görsetülgen bardyk jakşı işlerden bari biri kalbay şeketen ibadat bolup eseptilet. Andyktan Allah Taala öz ayetinde estağfurullah billah. İnned-dîne indallâhil islam. Sadakallahul azim. İnned-dîne indallâhil islam. Allah'tın aldığında kabul bolgan, Allah özü razı bolup bizge düşürüp bergen din, al bir gana İslam dini dedi. Allah özü aytdı şimdi. Menin aldığında, men özüm razı bolup sizlerge düşürüp bergen din bir gana İslam dini. Andan başka dinge baş bakpagıla. Baktılı bolup, iki dünyada teң baktılı bolup jaşayım deseňer, anda İslam din menen jaşagıla deydi. Misalı, damlalarımız, ustazlarımız, moldakeler bari aytışat. Allah'ım, kabırdın içindeki dep, kaysi bir insandı tabutka salıp, mürübüzgө kötörüp, tigi mürzege alıp barıp, anı kazılgan jayına koyup bütkönden keyin oşol jerdegi imam dua kılıp atat. Allah'ım, munowul musulman tuğanımızdın jatkan jerin beyiş bağı kıl. Allah'ım sağa tapşırdık. Bunu kabırdın içindeki munkar jana nakir periştelerin sorularına oňoy jogap berүүnü nasip et dep dua kılar. Şunday bu? Kabırdın içinde kanday sorular bolat? Dep. Momunday sorular bolat dep sabak berdiler bizge. Atalarыбыз aytkan, ustazlarыбыз sabak berip geldi. Bir günü bir mugallim, danışman, akılman mugallim okuçuların barın top kelgenderge dağı, kelbey kalgandarga dağı eskertme. Özün negizi 3 ele suroo var, çoň sınak var, oşadan ötküle. Birok köpçülük oku jaylarda, jaşodo jana başka mekemelerde sınak bolat jakında. O suroolor oor bolup kalaş ıhtimal. Dayardangıla dep algaç sabak ötüp, anan uşulardın içinen terlip suroolor berilet. Debeskete turaba. Al mugallim aytdı. Suroonu dağı, suroonun joobun da aytdı. Uşul 3 suroo var. Jobu da 3'ü. Dayardangıla dedi. Al mugallimdi ukkandar 3'e bölünüp gitti. Kebiri, bilem dedi. Oňay eken, jeňil eken. Munday. Suroo munday, joo munday. Bilem dedi. Kebirkiler aytdı. Men jat bilem dedi. Kebirkiler aytdı. Dayardanabız. Uçuru gelgende tez dayardan turup jop berip koyuş koldan gelet, ankeni oňay eleken dedi. Muna uşul mugallim
Al akılman danışman Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolçu. Sabaka kelgenderge degeni, menin aldındagılarga, kelbey kalgandarga degeni, al gelecek doğurdu jarık dünyaya gelişi menin ümmetlerime degeni. Bizge 3 suronu berdi. Cevabını da aytdı. Gerek bolsa danışman mugallim. Al mürzönün içine girgende çoğun sınak var. Bul dünyadagi jarıkdagi jasagan bardak jakşı jaman işingning barынан eseptelesin. Birok tok eter 3 suro var. Tok eteri. Al men rabbuk. Rabbin kim dep soraydı. Rabbin kim degen al jaratuvçun kim? Kudayın kim? Kimge sığınasın? Seni kim jaratkan özü? Seni kim jarattı? Jarık dünyaya seni kim alıp geldi? Anan seni kim öldürdü? Dep soraydı. Senin canında algan kim? Men Rabbu. Sana kim rızkı verdi? Sana kim ömür verdi? Sana kim densoluk verdi? Sana kim bir tuğan verdi? Şunday suro boladı. Anan alakan menen jer tayanıp, beşenesi menen jer süzüp, sajda kılıp namaz okup jürgönдөр, Rabbim Allah. Ankeni men oşol Rabbime arnap, Rabbime sıyını bir günde 5 mal namaz okup jığılgamın da. Jılına bir jolu 1 ay Rabbimden korkup oroza tutkam. Kerek bolsa eginimdin үшүрün, akça, mal, mülk, baylığımdan zeketin oşol Rabbimden korkup jetim jesilerge zeketimdi bergem. Oşunun bari Rabbimdin buyruğu jana tıyusu. Menin Rabbim Allah. Men Rabbuk. Rabbin kim dese Rabbi Allah. Menin Rabbim Allah. Rabbuk degen, Rabbu degen tarbiyatçı degen. Seni tarbiyalagan kim? Dep atatta. Sana tarbiya bergen kim? Maga tarbiya berүүчү, maga ırıskı berүүчү, maga akıl bergen, maga can bergen, menin canımda algan tarbiyatçı Rabbim Allah. Emi kimdir biri mazarga sıyınat, kimdir biri arçaga sıyınat, kimdir biri jönle bir kayınga kayragaçka biri ket baratıp ilip koyayınçı dep kol joluğunu ilip koysa, ekinçisi var oşadıga çüpürek baylap ötөt, anı mazar kılıp. Akmaktık da gelesi olu. Alarga Rabbin kim dese la adri. Peygamber hepsi de. Bärdiği jok. Bul dünyada jürgönde özünün Rabbisin rızkı berip atkan, tаңды attırıp gündü batırıp atkan, avanı beker berip atkan, densoluğun çın kılıp atkan, Rabbisin tanıvagan insan ölüp jerge gömülө turgan bolsa, Munkar jana Nakirdin periştenin bergen Rabbin kim dep bergen sorosuna tilimdin uçunda turat. Hazır. Tilimdin uçunda turat. Birok anık ayta albayım, bilbeyim deydi. Ya Rabbi. Biri ısırıka sıyınat. Biri taşka sıyınat. Biri perzent dilep göz açıka varat. Biri perzent sorap daha bir ünkürge varat. Mürzege varat. Dağı biri çıkanға bir nesi alay degen kim? Arıstan bolbay kalsın. Oşoga yığarılgan Arıstan degen ısım dele. Arıstanlar dele jek körüp yüret boluş kerek oşanda. Bizdi dagı şermende kılıp öttün akmak dep. Çın, alaydan aylangır. Oşoga sıyıngan. Oşol Arıstan alaydı, Kuday dep jürgönдөр. Rabbin kim dese, emnede жооп берет? Aytkılaçı. Жооп бергилечи мага. Rabbin kim dese, Rabbim Allah dep жооп беребиz. Anın jolun joldop. Uşul jakşı eken. Uşul jakşı süyleyt eken. Oydu toonu süylep döbdürüp atkandan kabar jok. Uşul sal maga ınanıp atat degендер. Anı Kuday dep atat da. Kuday saktasın. Ekinci sura. Ve men nebiyyuk. Peygamberin kim dep soraydı. Peygamberin Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Menin paygambarım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deb жооп беребиz inşallah. Ушул жерде жооп бере алат да. İnşallah Allah'ım şu жооп берүүнү насип etsin. Эми пайгамбарынан иши жок. Пайгамбарынын ысымын же өмүр баянын, өмүр таржымалын билбеген, анын сүннөтү менен жашай албаган, анын чыйырынан баса албаган инсан анан кантип жооп берсин менин пайгамбарым Мухаммад деп. Пайгамбар айтып жатат. Пайгамбарың ким деп берген эки периштенин суроосуна пайгамбары жөнүндө маалыматы жок инсан ла адри билбейм, ушу тилимдин учунда турат, адамдар айтат эле, адамдар ушу бир нерсе деп айтат эле. Ошондо билип коюп, адамда биздин жамаат ушу бир нерсе деп айтат эле, бирок ысымы тилиме келбей атат дейт. Кагалайындар. Бөркүңөргө ишенгенде ишенгиле. Ошо ишенүү өзү ыймандан. Мен ушунчалык ыйман келтирем, мен өлүп, жерге кирип, силер топурак тартып көмүп кеткениңерден кийин эң акыркысы 7-чи кадамын таштаганда Аллахтын буйругу менен мен жаткан мүрзөгө Мункар жана Накир париштелери кирет. Алар токтоосуз суроо берет. Уда. Карагыла. Мен ошондо кадимкидей силердин басып бара жатканыңарды, мунол мечитке келгенимди, келе жатканымды, кайра бара жатканымды, кимдер менен сүйлөшкөнүмдүн баарын эстеймин. Ушул рух ошондо кирет мага. Тирүүлүгүндө эмне кылганын баарын эстеймин. Ошондо жанагы пайгамбарынан маалыматы жок. Ошондо сабакка чакырганда барып койбопмун. Эчкир десе, мына ушул жерди айтып туруп, жообун берип туруп, кутулуп кетмей экенмин деп атат. Эң акыркысы, "Ва динук." Диниң кайсыл? Эми ислам динди тутуна албай жүргөн адамдар диним эмне деп жооп берет экен? "Ва динук." Диниң кайсыл деп сурайт. А биз жооп беребиз иншалла. Дини ал-ислам. Менин диним ислам. Менин диним ислам деп жооп беребиз. Анткени биз мусулманбыз, ушундайбы? Ал эми исламдан чыгып кетип, исламды чанып, исламды мыскылдап, келекелеп, мусулмандарды шакаба кылып, Куранды жерип аткандар эми эмне деп жооп берер экен, караң. Ал күн алыс эмес. Ал күн алыс эмес. Бирок пешенебизге сен дүйшөмбү, тигиниси шейшемби, беркиси шаршемби, амуна бейшемби күн өлөт деп пешенебизге жазылган эмес. Бирок жакын. Bir gün ölөбүз. Ölөбүз bir gün. Bir жыл мурда сиздин оңуңузда, солуңузда ыйык Рамазан айдын таравих намазында турган, же жумада турган досуңузду таап бериңчи бүгүн мага. Барбы жокпу ошол? Кетип калбадыбы? Өзүңүз барбадыңызбы ошондо мүрзөсүнө, жаназасына? Сизге дагы барабыз bir gün. Мага да келесиңер. Ал күн алыс эмес. Ошентип жанагы 3-кө бөлүнгөн студенттер, алымдар, биз даярбыз дешти. Анткени алар ошонун үстүндө жашашты. Даярбыз дегени жашашты. Раббиң ким деген суроого Раббим Аллах деп чекеси менен жер сүйүп пешенесин жор кылып, сажда кылып, намаз окуп, элди дааматка чакырып жүргөндөр алар даяр. Ушунун үстүндө жашап атабыз деди. Биз билебиз дегендер, алар угуп туруп, Раббиң ким? Раббим Аллах. Пайгамбарың ким? Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Диниң кайсыл? Диним ислам деп жообун уккандан кийин оңой эле турбайбы? Оңой эле экен. Үчөөбү? Ого үчөө. Оңой эле экен. Жөн эле жооп берем дешти. Жөн эле жооп берем дешти. Бирок алар Раббиң ким деп берилген суроонун жообун Раббим Аллах деп жообун угуп, бирок Раббим Аллах деп жашашкан жок алар. Ким десе пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деген жообун угуп туруп да пайгамбардын чыйырынан баспады. Эми алар жооп бере албайт. Ал эми 3-чү тобу жакындап калганда ача коебуз. Даярданып туруп 3 эле суроо экен, жообу да 3 экен, так экен. Тез жаттайбыз, жооп беребиз деди. Бирок алар үлгүрбөй калды. Китеп ачканга да үлгүрбөй калды. Алар
Bul 3 suronun жообу жазылган, 3 суроо жообу менен жазылган китепти ачканга эмес, алар өзүнүн ысымын, кимден канча карыз экенин, канча намазы калып кеткенин да айта албай мүрт кетип калды го. Кичинебизде бизди атабыз менен апабыз чөк түшүп отургузуп, мусулмансыңбы дейт эле. Анан жообун биз алхамдулиллах мусулманмын дейт элек. Шундайбы? Мына кимдин кулусуң десе, Кудайдын кулумун. Кимдин үммөтүсүң десе, Мухаммад пайгамбардын. Шундайбы? Кимдин досусуң десе, чар ярлардын, 4 достун. Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Динин кайсы? Ислам дини дейт элек. Мусулмансыңбы? Алхамдулиллах, мусулманмын. Senin musulmançılığında menin gümönüm var. Biraz gümönsürüp atam. Menin gümönümdü jogotup üçün musulmançılığındı dalildeşi dese, oşan demne deytelek? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şunday deyelek? Bir ayet koybaylı o şunu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله قандай сонусуз أشهد أن لا إله إلا الله мен ибадат кылып сыйынууга жалынып жалбарып кечирим суроого bir Allah'tan başka tatıktуу ilahtar jok ekenine kübölük berem. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan elçisi jana kulu ekendigine kübölük berem deydi. Muneke. Menin Kudayım, menin Rabbim Allah. Al asmandı türküksüz koyup koydu. Жерди eş nersege aspastan төшөп койду. Асман 7 кабат болсо, жер дагы 7 кабат. Биринин үстүнө бири катталган. Шундайбы? Жоктон бар кылды. Барды жокта кыла алат. Аллах Таала эгерде бир нерсенин болушун кааласа, кун бол дейт, фаякун ал болуп калат. Эми ушул жерге аралаштырып кетейин. Өзү men Kudayımın, men paygambarmın degen kem akıllar dağı çıgat, kütüp durgula. Anda kem akıllar çıgat. Alardı tuğra düşünüp koyuş gerek. Alar bir akılı jok, özünün kim ekenin bilbegen, bir kem akıl, kem çontoy. Ankeni, men arafa nefseh, arafa rabbah. Kim özünün kim ekendigin anık bilse, anda Rabbisin anık tanıyt dep atat. Oşol özünün kim ekenligin bilbegen adamlar, alar Rabbisin tanыбай, anan men Kudayмын dep jindi bola beret. Emi Allah Taala jarattı asmandı, жерди jarattı, alamdı jarattı, barlık nerseni jarattı. Kitep düşürdü, peygamberlerin jönöttü, perişteleri var. Ve bunu men Kudayмын degen kelesi olar emne kılıp atat? Emnen alıp geldi özü. Ançamçıları deputatlıkka da koyu verdi. Prezidentlikке koyu verdi. Kelesi o bey. Al özü oşonday bolbasa prezident ne kılat al? Emi oşonun izinen basıp, oşonu dağı erişip жүргөндөр andan da ötken akmağı eken. Andan ötken akmağı eken. Men taң kalıp atam. Allah öz ayetinde sağındı billah. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sadakallahu azim. Kimde kim İslam dininen başka dindi din kılıp tutunup yaşay turgan bolsa, kaysi bir insan İslam dindi çanıp başka dindi din dep yaşay turgan bolsa, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Anın hiç nersesi kabul kılınbayt dedi Allah. Al ala toğdoy
заңқайған чоң, мысық көлдөй кенендікте чық же тамақ тарқатса дағы қайырымдылық. Жер бетіне чачылған құмдың санынчалық байлығы болып барын қайырымдылық қылса деле, ислам динден башқа динди тұтынғандығы себепті анын bir да қайырымдылығы есепке алынбайды дейді. Көзіңізді ашайлы. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ал ақиретте арқы дүниеге барғанда ең зиянға ұшырағандардың номер 1-і ошол болады. Ең зиян кеч, ең зиянға ұшыраған, өзіне өзі тозоқ тілеген номер 1 ошол болады. Құдайға шүгір, Аллах ақыл берді. Bizde aytet ko, akıl menen Kuday tanıptır dep. Akıldı Allah Taala bizge berdi. Emi oşol, munu ol jerde oturgandardын бүт барында dagı bir aşıkça nerse var. Al es degen baylık. Es. Bizde emne deyt anı? Akıl estүү deyt. Akıl başka, es başka. Akıl kayerdi dese ne verеңizді? Ақылың қайырды? Қана көрсетіп қойшы. Ақылың қайырды десе, қаяғын көрсетеді? Башты көрсетеміз. Анткени бізді ақылды башта деп білеміз де. Еми бүгін барып, не вереңізден? Есің қайырды қана? Есің қайырды? Қайырын көрсетеді? Есі бар адам болсанан кейін айтады да не вересіне? Қайырды екенін. Есі бар адам болса айтады да. Тура, мұрда үйретіп қойыш керек болчу. Akıl degen al başta, akıl degen al. Muna qaysı qol? Oң, muna qaysı qol? Sol, boldu. Uşunu ele ayırmalay turgan nerse bul akıl. Akıl al, malda dağı var. Sağır gezüge koşsanız ertemenen. Sağın uyuңuz sizin uyuңuzga girebi je, süt kerek basa alıp keti, tez, dep jatıp alabı tiyakta. Sizge gelip atpayı. Oşa sizdin үйүңүздү жем бергениңиз үчүн акырды жыттап ал жемди самап үйүңүзгө келет. Үйүңүздү таап келе турган деңгээлде анын акылы бар. Ошол баягы өзүн Кудай сезип жүргөн акмактар, алар курсагын ачканын билет. Эбели келе эмес. Бирок жинди. Чын, келе эмес, бирок жинди. Курсагын ачканын билет. Даратка баргысы келгенин билет. Ошоға ақылы жетет да. Бирок өзүн жараткан Кудай бар экенин билбейт ал. Анткени анын жүрөгүн кулптап койгон Аллах Таала. Жүрөгүн. Аллах адаштырбасын деп биз башында айттык беле? Эс деген ал жүрөктүн жанында. Аллах жүрөктү кулптаганда эс дагы кошо кулптанып калат. Эс деген ал ыйманга жакын, жүрөккө жакын. Ыймандын чөйчөгү болгон жүрөктүн жанында болгондук үчүн Аллах кимдин жүрөгүн жаап койсо, эси кошо култанып калат. Ошентип ал Кудайды таппай жүрө берет. Түшүндүңүзбү? Эми бүгүн барып небереге эстин каякта экенин түшүндүрүң. Кана эсиң каякта? Эсиң каякта десем мурдун көрсөтүп жүрбөсүн дагы. Эс бул жерде. Демек, акыл, эс деген экөө бириккенде гана ак менен караны ажыраткан. Демек ал бейиш менен тозокту да ажырата билет. Ыйман менен ыймансыздыкты билет. Мусулман ким, кафир экенин биле турган ал эс мына бул жердеги. Аллах ушундан айырбасын. Жабир ибн Абдуллах атенеден Аллахым бул Жабир ибн Абдуллахтан Аллахым өзү разы болсун. Бул айтып атат. Ата Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Bir günü Hazret Umar. Hazret Umar'dı bilemiz he? Bir günü Hazret Umar Peygamber'e gelip kaldı. Binuskatin minet Tevrat. Oşol doğurduğu Tavrat'ın bir nuskasını kötörüp geldi. Tavrat'ın bir nuskasını kötörüp geldi. Fekale ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi. Hâzihi nuskatun minet Tevrat. Asabatuha ma'a racul min ahlil kitab. A'riduha aleyk. Karabays be ya Resulallah. Bir ahli kitaptan, pravoslavlardan
еврейлерден болгон бир тааныш бар эле менде. Ошо менен сүйлөшүп отуруп, анда Таврат бар экенин байкадым дагы, бер деп алып келдим. Анан сизге көрсөтөйүн деп атам. Бир көрүп койбойсузбу? Деди. Фасаката Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз жым турду жер карап. Фажа'ала Умар яқра ва вajhu Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям ятагайяр. Уруксатсыз эле Хазрат Умар Тавратты ачып окуп кирди. Ошондо пайгамбардын өңү өзгөрүп кетти. Фaqala Абу Бакр радияллаху анху сакилатка савакил. Хазрат Абу Бакр Хазрат Умарга катуу эле сүйлөдү. Эй, энең ыйлагыр. Сен өлүп, сени жоготконуңа энең өкүрүп ыйлап калсын деген сөз бул. Бул ошол учурдагы эң кордоп тилденген сөз. Азыр килограммды беле тартып бересиң го биздикилерчи. Мында эна дегенден биягы жөнлөмдө жырны чыгып кетет го. Bizde kebirkiler çalınsa dağı oşan aytıp çalınatı turabı. Kebirkiler oygonsa da oşan aytıp turatken. Oynendi dep turatken. Mına. Anorduna Bismillahirrahmanirrahim dep turuş kerek ele turabı. A bol ey Umar sen ölüp ölügüne enең ыйлап kalsın degen bul öte korduk söz da. Ey jok bolgur degen, kırılgır degen söz da mındaş aytkanda. Kıcırı gelip ketdi, açusu geldi. Ama tara vajha Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Umar, Peygambarın yüzüne bir tittebeysin mi? Peygambar sen gelgen çeyin kanday jaybaraka jaydar oturdu ele, yüzündeki nuru tamçılap. Özgörüp ketkenin gördün mü? Fanazara Umar ila vajhi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Oşunda Umar selt etip Peygambarın yüzüne tiktedi. Faqala A'udhu billahi min ghadabillahi ve ghadabi rasulih. Allah'ım özün menen özüңdün jana paygambardın açusundan gazabından saktoo surayman dep jiberdi Umar. Men bir kata iş kıldım okşayt. Ova kıldım. Radina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Men Allah'tın Rabbi ekenine, İslam'dın din ekenine, Muhammed paygambardın çınıga akıkı elçi ekenine razımın dep jiberdi. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, amutavahhikuna fiha ya ibnel Hattab. Ey Umar, ey Hattab'tın oğlu, aytçı, mınavul İslam dinde yaşap atıp, hiç nese tappay kalgansıp, anan kitap eğlerinden, ahli kitaplerden kitabın baraktap, İslam dinde çok nerseni oşadan izlep tavayınçı dep buydalıp jürösün bü. Vellezî nefsu Muhammedin biyedih, laqad ji'tukum biha. Allah'tın atıminen antçı aytam, uğup koygun Umar, men silerge kelgen İslam dini al uşunçalık taza, uşunçalık aru, tunuk din anda hiç kanday kemçildik yok. Bilip koygun Umar, mından keyin menin aldımda Kur'an'dan başka kitapты barakta var. Men alıp kelgen İslam dinden başka dindi dаңktap da süylebe. Vellezî nefsî biyedih. Nafsım kolunda bolgan Allah'a. Bul degeni Allah'tın atımından ant içip aytam. Lev asbaha Musa fiikum fettaba'tumuhu ve taraktumuni ledalaltum an sevâ'is sebil ve lev kana hayyan ve adraka nubuvveti ma vasi'ahu illa en yettabi'ani. Sadaka Resulullah. Öte katı söz aytdı. Uğup durun hemen. Allah'tın atımından ant içip aytam. Eger hazır Musa peygambardı Allah tiriltip gayramın ol jerge men jana alıp kelip koysa. Musa'nı peygamber dep erçip ketip meni taştap koya turgan bolsoňor, anda anlık adaşkan sokur bolat eleňersiler. Ugup koygula, Allah'tın atı menen ant içip aytam. Eger hazır Musa tirүү bolgondo, Musa peygamber. Eger hazır Musa peygamber tirүү bolgondo şol jerde al
menin paygambar ekenime gübölük berip, menin gana izimden basıp, meni gana erçip жүрmök, al menden da murda jaşap ötse dele dep atat. Mundan ötken katurak söz yok boluş керек boldu da. Musa paygambardı egerde Allah Taala azır alıp gelip koysa dağı, Muhammed paygambardı paygambar deydi. Misalı maneke, kabarda gelet. İsa paygambar tiri, 3. asmanda Allah'tın buyruğu menen uçuru gelgende tüşüröt, perişteler götörüp tüşüröt, Şam memleketine, Damask, Şam memleketine. Appak, nurdu bolgan, janıp, jarıp, sonun bolup, nuru çaçırap durgan, ak kupoldu meçittin janına tüşöt. Şam memleketine. Emi karan. Oşonda Bağımdat uçurunda tüşöt dep atat. Al uçurda İmam Mahdi cemaati menen Bağımdat'ın sünnetin okup bütüp, farzına emi turuşkanı kaldı. Oşonda İsa ruhullah, İsa paygambardın meçitke kirip kelgenin baykaşıp, İsa paygambar keldi deydi. İmam Mahdi, siz bizden murdağı kovunun paygambarısız. Sizin daracağınız emni olsa dağı paygambarlık jatынан öyde turat. Bağımdatın farzına siz ötüp beriniz imamçılıkka dese. Yok, men Muhammed paygambardın kovunun arasında alardan özgöçölönböйм. Maga karaganda sen öyde turasın dep İmam Mahdini imam kılat. Karabaysızbı? Musa paygambar, başka paygambarlarda Allah Taala tirilse dele baribir bizdin paygambarımızın izinen basmak, anan biz daha kaysıl akılımız menen İslam dinini çanıp atabız. Kaysıl sabattуулugubuz menen İslam dinini izil dep atabız. Ana hazzukum minel enbiya ve entum hazzi minel umam. Bilip koygula, men dedi paygambar. Paygambarımız aytdı. Bardık paygambarlardan içinen siler için en mıktı nasiba, en mıktı ülüş, en mıktı jardamçı mına menmin dedi. Kıyamatta maga gelesinger, şafaat kılıp koyun ya Resulallah dep. Biz dua kılıp atkanda ne dep atabız? Ya Rabbi, Allahumma rzuqna şefaatehu yevmel kıyamah. Allah'ım, uşu paygambarımızın şafaatin kıyamatta bizge nasip et dep atabız. Subhanallah. Ve entum hazzi minel umam. Ey ümmetim, kovumum, siler maga en mıktı ülüşsüngör. Men siler menen sıymıktanam dep atat. Emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erten kaysıl dindi çangan adam menen sıymıktansın. Kantip sıymıktanat? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ömer rivayet kılıp atat. Peygamberimiz aytdı. Buniyel İslamu ala hamsin. İslam dini 5 nersenin üstüne kurulgan. 5 nersenin üstüne kurulgan. Birincisi, şehade en la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah degen sözün üstüne kurulgan. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Subhanallah. Özün negizi jaşoğuzdun tüpkü maksatı şu, la ilahe illallah'a gelip takılat. Davatımız, namazımız, ibadatımız, süyleşimiz, duamız büt bardık uşul jerge gelip takılat. İkincisi, İkamet salah, namaz oku. Üçüncüsü, ita-iz zaka, zekat berü. Dördüncüsü, haccul beyt, man istana aleyhi sabila, barıp gelüge kudreti jetken adamga hac kılu. Beşincisi, savma Ramazan ayında oruza tutuğunun üstüne kurulgan. Uşul 5 nersenin üstünde turat. Biz hazır musulman bolup jaşap atıp, uşunun içinen alığız, kudretimiz jetip jasay turgan la ilahe illallah daytalabız. Şundayбы? İkamet salah namazı turguzalabız. Andan keyin orozonu tutalabız. Bay bolsok anan zekat bere alabız. Harcı meselesi çeşilse anan hacga baralabız. Oşondan kedeylerge, kembagallarga, kolu jukalarga
Демек, бұл зекет жана хажга бару алардын мойнунан алынды. Шүгүр Кудайга шүгүр. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп жашатканына, намазы тургузулуп койгонуна, орозаны туттуруп койгон Аллах Таалага шүгүр. Мен дуа кылганда дайым бир дуаны айтам. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلما. Allah'ım meni jana bizdi musulman kılıp öldür. وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ. Özüngө en jagımlı bolgan salihlerden toğunan dirildi kıyamatta. Uşintip dua kılam. Özü menin bul dünyadagi жашоомдун негизги максаты, бүгүнкү сабагымдын, сиздерге болгон зыяратымдын, ушинтип жер кезип сабак өтүп жүрүшүмдүн негизги ток этер жер акыркы чекити мусулман болуп өлүшүм керек. Ушул эле. Ушул. Бир кетмен чапсаңыз дагы, бир көчөт сайсаңыз дагы, ушу момун мусулмандарга пайдасы тийсин деп сая берин. İnşallah oşonun жыйынтыгы ömürüzün ayağında musulman bolup öle alası. Yakup paygambar ballarına sanı bille. Ya eyyühellezine amenüttekullaha haqqa tuqatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sadakallahul azim. Ey imandılar! Allah Taala'dan çındap korkula. Korkunu akırkı çegine jetkirip korkula. Cemaatka gelgende musulman bolmuş bolup, anan eyin kalganda bilgen kırgındı jıttay örbe degen söz. Eyin jürösüңbü, elge aralashıp oturasıңbı, Kudaydan kork. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sadakallahul azim. Musulman bolmayınca ölbögüle dedi. Kolundan gelse musulman bolup öl. Biroq musulman bolup ölüş için insan bu jaşoda takva bolup jaşaş gerek. Şart uşul. Mana Yusuf paygambar, Yakup paygambardın balası. Emne de otadı. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Yusuf peygamberin duası. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Rabbim beni musulman kılıp öldür. Subhanallah. Yusuf peygamber Allah beni musulman kılıp öldür. Beyişke girүүчү salihlerden katarından tiriltmeni dep atadı. Peygamber üçün dua kılıp atadı. Kagılayınlar. Peygamber. Mana hazır beşim namazını okuduk. Allah barımızdan kabul kılsın. Barımız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. İhdinas sıratal müstakim. Manisi. Daim namaz okuyanda ihdinas sıratal müstakim. Allah'ım bizdi özün süygen, özün kalagan İslam dinine tüp-tüz kılıp bağıttap koy dep okup atabız da. Namaz üçün okuyuz. Fatiha'nı daim kaytalayız. Sıratallezine en'amte aleyhim. Allah'ım sen nimetіңді ушунчалык genен berip koygan en mıktı salihinderdin joluna bagıtta. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Sadakallahul azim. Allah'ım bizdi senin karın tөгülgöndördün. Sen hidayet bersen dele koy şey dep adaşıp ketkenlerin joluna bizdi bagıttaba dep Fatiha'nı okup atabız. Karın tөгülgöndördün еврейлердин hidayatты көрсөтүp ушуну менен жашасаңар бейишке киресиңер деп көрсөтүп койгонуңдан кийин эле адашып атайын жок бизге өзүбүздүн эле мурдагы эле ата бабабыздан келе жаткан
жашоо жакшы экен деп атайын адашып, жана өзгөлөрдү да адаштырып кеткендерин жолуна сала көрбө. Алар православдардын. Кагылайындар, намазыбызда ихдинас сиратал мустақим. Аллахым, мени жана бизди өзүң разы болуп жүргөн ислам динине жүрөгүбүздү бекем кылып кадап салып кой деп окуп атабыз. Ушул намазды ким окуган өзү алгач? Ким окуган? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз пайгамбар болуп туруп, ал жөнүндө Аллахтан асал ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صدق الله العظيم. Allah пайгамбарыбызга сенин мурдагы кетирген кемчилдиктериңди, ийми кетирип отурган кемчиликтердин баарын кечирдим деди. Пайгамбарды ушунчалык сыйлады. Бул дүйнөдө бир гана инсан бар, маасум, кымындай да күнөөсү жок. Ал да Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз. Ушул зат дагы, ушул пайгамбарыбыз дагы Фатихада ихдинас сиратал мустақим. Аллахым, мени, бизди, үммөтүм менен баарыбызды өзүң сүйгөн, өзүң разы болуп түшүргөн, сенин өзүңдүн алдындагы дин деп эсептелген ислам динине гана багыттагын деп пайгамбарыбызды окуган ушул сүрөнү, ушул аятты. Карабайсызбы? Пайгамбар окугандан кийин биз албетте Аллах Тааладан ушинтип тиленишибиз керек да. Дуа кылганыбызда эң жакшы дуалар бар. Пайгамбар дуа кылып үйрөтүп кеткен. Дайым айтың. Анын маанисин билбесеңиз да айтың. Анткени маанисин Алла өзү билүүчү. Бирок маанисин билип алайын десеңиз ал ашыкчалык кылбайт. Мисалы пайгамбарыбыз Аллахумма я мукаллибал кулуб, саббит кулубана аля диник. Аллахумма я мусаррифал кулуб, сарриф кулубана аля таатик. Сонун дуа. Мен дайым айтам ушул дуаны. Аллахумма я мукаллибал кулуб. Эй, жүрөктөрдүн абалын дайым өзгөртүп жиберүүчү Раббим. Жүрөктөр өзгөрүп турат да, туурабы? Азыр мен сүйлөп кеткенден кийин бирөө келип туруп, талкалайбыз десе, ушул жердегилерден талкалаш керек экен дейт азыр. Ал кеткенден кийин оңолобуз десе, оңолот окшойбуз дейт. Жүрөк дайым өзгөрүп турат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Жүрөк деген ал дарактын бутагына илинген бир канаттуунун үзүлүп калган канаты. Не дейбиз аны? Париге. Ал шамал болгондо бул жака болуп мынтип айланып турат. Адам баласынын жүрөгү ошондой өзгөрүп турат, мынтип өзгөрүп турат. Азыр могул жерден чыккандан кийин агалар, курсаңар тойгозоюн, бир тойго кирип чыгыңыздарчы деп, даң музыка коюп койсо, анча-мынча титирегиси келип кетет ошонун ичине кирип. Дагы таша берсем бе? Молдаке кеткенден бир буралы берсемби деп. Мешитке келип мында Куран окусо, сонун экен, уккан сайын жүрөгү ушундай да. Ошондуктан Аллахумма я мукаллибал кулуб. Эй, жүрөктөрдү бир абалдан экинчи абалга өзгөртүп жиберүүчү Раббим. Саббит кулубана аля диник. Аллахым, менин жүрөгүмдү, баарыбыздын жүрөгүбүздү өзүңдүн диниңе гана кадап кой. Диниге гана бекемдеп кой. Сонун дуа экен. Ушуну айткыла. Ислам динден башка динди такыр көргүңөр келбесин, көрбөгүлө, шыкалап да көрбөгүлө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин үммөттөрүмө, менин коомума бир учур келет. Ошол учур келгенде ла таттаби'анна сананаллазина мин qablikum дираган бидира ау шибран бишибрин хатта لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. Пайгамбар айтты. Силердин өзүңөрдө ислам деген эң мыкты дин, ыйман деген эң мыкты азыгыңар бар болуп туруп, башка дин өкүлдөрүнүн тутунган динине жана алардын маданиятына кызыгып каласыңар. Аларды ошолар менен аралашып жашоону сонуркайсыңар. Алгач
кулаш жакындайсыңар. Кийинчерээк жакындап жүрүп, бир сөм жакын каласыңар. Анан жанаша болуп каласыңар. Жада калса, алар баштарын дейт, мына башын, ошол башка дин өкүлдөрү, башын каш кулактын ийине салып, тыгып жашаса, силердин башыңар батпаса деле баары бир батырып жашап көрөйүнчү деп каласыңар деди. Хадис айтып коеюн. Ошондо сахабалар: "Я Расулалла, ан-насара, сиз православтар жөнүндө айтып жаткан жоксузбу?" Ошолорду мисал кылып дедилер пайгамбар. "Оман, анан силерге дагы кимди айтайын?" деди. Азыр ушундай да, жашоо өзү ушундай болуп калды да. Кудай сактасын. Баары бир түлкүнүн, карышкырдын, суурдун ийине башыңды бир тыгып жашашың бар деп атканы, ал дегени ошолор башын салган тешиктей өзү болбосо дагы ошого окшотуп бир тешикти салып, жасап, бир башын салып, укмуш экен деп, өзүң жасап алган тешикке башын салып, өзүң таң калып каласың деп атат. Субханалла. Бул дегени накта азгырылганың ушул, адашканың ушул деп атат. Алар сен сажда кылып, башың менен, пешениң менен жер сүзүп кылган саждаңа алар суктана турган болуп жашаган. Сен алар башын салган тешикке эч качан суктанба. Адашып атасың. Ким адашат десе, ар бир адам өзүнүн дини менен сыймыктанып, мусулман болуп жашашы менен мактана албаса, ошол адам башка дин өкүлдөрүнүн жашоосуна маашырланып, сонуркай берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Инналлаха завалиял арда фараайту машарикаха ва магharibаха. Ва инна уммати сайаблугу мулкаха ма зуяли минха." Садака Расулуллах. Пайгамбар айтты: "Аллах мага жерди ушунчалык сыдырып алып келип, момундай кылып көрсөттү. Батышынан чыгышын чейин көрсөттү" деп атат. Аллаху акбар. Биз эми азыр ушул мечиттен чыгып, тетиги силердин айылыңыздарга келип жаткан дөңгө чыгып туруп, момундай кылсак, көздүн курчу кайрыгы чейин, ошол жерге чейин, нар жагы бүдөмгө, ошонун нары деп коет. Ошонун нары деп коет. Көз жетпей айтат да, ошонун нары. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах таала батыштан чыгышка, чыгыштын батышына эч нерсени калтырбай көрсөттү. Мынеке. Жер ушул деди. Керек болсо Аллах таала пайгамбарыбызды Ми'ражга чейин алып чыкты, 7-кат асманга чейин. Алып чыктыбы? Баарын көрсөттү. Эми пайгамбар айтып жатат: "Менин үммөтүм, мен алып келген ислам динди дин деп тутунган үммөтүм жер бетинин бардык аймагында жашайт. Мен алып келген дин ар бир үйгө кирет. Таштан салынган болсо дагы, ылайдан салынган болсо да, жыгаштан салынган болсо да, эң аягында кийизден куралган үй болсо да кирет" деди пайгамбар. Кийизден салынган үй ал кимдики? Биздин үйдө айтты пайгамбар, ошол учурда биз жөнүндө сүйлөгөн. Улуу эл экениңиз менен сыймыктанын. Пайгамбардын тилинде айтылгандан кийин, пайгамбардын тилинде сиздин үйүңүз болгондон кийин, үйдүн ичиндеги сиз жөнүндө сөз болуп атат да. Анан бүгүн жайдактан чыга калып эле, мен башка динди сыйнат окшойм, бүгүн чөтө болбой калды го. Эмнеге аңколонуп атасың? 14,5 кылым мурда кийизден куралган үйгө дагы менин ислам диним кирет деди эле. Мына ошо кийизден салынган үйдүн ичинде ким жашап атат? Кыргыз эли жашап атат. Сиз жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 14,5 кылым мурда айткандан кийин пайгамбар мени тилине алыптыр да деп сыймыктанып эле ислам динине мусулман болуп жашай бербейлиби? Кайсыл арыбызга дагы, кайсыл арыбызга дагы башка дин издеп атабыз, башка кудай издеп атабыз. Ну'ман ибн Башир мындай дейт: Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам: "Масалул му'минина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى." صدق رسول الله. Чыныгы момун мусулмандар
Өзү бир дене чыныгымы мусулмандар. Достошууда, катташууда, мээримдешип ырайым төгүүдө, туугандашууда бир дене сыяктуу болуш керек. Анткени бир денеден бир мүчө ооруп калса, калган мүчөлөрдүн баары түндү уйкусуздук жана ысытма менен таң аттыргандай. Isıtmalap, uykusuzluk менен таң аттыргандай. Kimdir бирөөнүн ангинасы кармап калса, түкүрүгүн жутун албай, бирде оң, бирде сол, uykusuzluk менен таң аттырат го. Ошондо ангина ооруп атканда кол ырахаттанып, ыр жазганды көргөнсүңөрбү? Ангинеси ооруп аткан. Тамак тура берет. Алып кетчи киноңду деп, шундай рахаттанып, тамагын унутуп калып кино көргөнсүңөр? Жок да. Демек, адам баласынын денесинен бир мүчө ооруса, калгандардын бүт баары ошого ооруган сыяктуу, бир мусулман үчүн калганыбыз баарыбыз оорушубуз керек. Ал кичине эле ыйлагысы келсе, биз өкүрүп башташыбыз керек. Ошондо биз чыныгы мусулманбыз. Сөзүмдүн аягында мен ошондой мусулман болоюн деп сиздердин айлаңыздарды зыярат кылганы келдим. Бири-бирибизге дуа кылалы. Кемчилдигибизди көпчүлүктүн арасында эмес, аны өзүнчө жеке чакырып алып айталы. Жеке айтсаң насаат, коом ичинде айтсаң паңсаат деген сөз бар. Бир кишиге кемчилдигин жеке айтсаң, келгенне деп, анда ал насаат. Коомчулуктун арасында айта турган болсоң, анда ал паңсаат деген кемсинтүү деген. Кемсинтүү болот. Бул дегени керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей эле. Мен сөзүмдүн аягында аслих нафсак вад'у гайрак. Эң алгач өзүңдү оңдода, оңдолуп бүткөндөн кийин ошол жолго өзгөлөрдү чакыргын деп Хазрат Умар айткан. Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Укканыңыздарга, сабыр кылып отурганыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Эми дуа кылалы. Амин. Аллахумма иннека афуун карим. Тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым, кол көтөрүп алакан жайып, өзүңдүн ыйык үйүңдө суранарыбыз мынабул айтылган өзүңдүн аяттарыңдан, пайгамбардын хадистеринен түзүлгөн сабакты таасирдүү кыл я Рабби. Уккандарыбыз укканыбызга амал кылуучулардан кылгын. Уккандарыбыз укпагандарга жеткирүүчү аманатка бекем дааватчы кылгын. Аллахым баарыбыздын эки дүйнөбүздү абат кылгын. Алдыбызга койгон эки дүйнөлүк жакшы ой максаттарыбызды жүзөгө ашыргын. Эки дүйнөнүн апаат кырсыгынан өзүң сактагын. Атайын ушул Аллахым сенден коркуп, буйругуңду аткарып, сен тыйгандан тыйылып, бүгүн сабак болот экен деп, алтындай вактысын коротуп келген бардык аталардан, апалардан, ага, ини, эже карындаштардын баарынан Аллахым өзүң разы болгун. Аллахым булардын урпактарынан алималарды, хафизаларды, мухаддисаларды чыгаргын я Рабби. Мечитинин жамаатын мечитке батпай турган деңгээлге чыгарып көбөйткөн я Рабби. Аялдардын этектерин узун кыл, денелерин Аллахым тосук кылгын, баштарынан жоолуктарын эч качан түшүрбөй турган кылгын я Раббал аламин. Колом тосун, үй ичин, үй бүлөсүн, жашоолорун Кур'андын, исламдын, ыймандын нуру менен нурданткын я Рабби. Аллахым ушул ыйык мечитте бизди амана жыйнаганыңда кылып, эми кыяматта Фирдаус жаннатында пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнагын я Аллах. Аллахым ушул жамаатты жакшы иштердин эшигинин ачкычы кылгын, жаман иштердин эшигинин Аллахым жапкычы кылгын. Урпагынан жаман адамдарды чыгарба. Уруктарын Аллахым учугун узун кыл, кадыр баркын эгиз кыл, зобололорун Аллах Таалам өзүң бийик кылгын. Ар дайым сен жактырган коомдун арасында саңа жаккан ишти жасап, сен сүйгөн сөздөрдү сүйлөгөнгө өзүң көмөктөшкүн. Бирахметике я архамар рахим. Аллаху акбар. Аллахым разы болсун баарыңыздардан. Ушул сабакты уюштургандарга, дуа кылалы. Аллахым ушул сабакты уюштургандарга,
sebepçi bolgondorgo, şart düzgöndörgö. Allah'ım bulardı hiç kaçan korgulbagın. Sabaka kelgile, talim bolat eken, sabak bolat eken dep, süylöp, ündöp çakırıp, Kur'an okup, hadis aytıp, talim aytıp, bezildegen tilderin jahtarını hiç kaçan жаңылtpagın ya Rabbi. Meçitke, talimge, davatqa, uruşup ketken eki musulmandı jaraştırganga, musulmandardı ziyarat kılganga taştagan kadamların bul dünyede de, ahirette de kıl köpürökte hiç kaçan taygıltpagın Allah'ım. Allah'ım, eki dünyasın abat kılgın, urpağынан en mıktı insanları çıkargın bir rahmetike ya Erhamur Rahim Allah.